Ngicela siye ku 1 Samuel chapter 17 verse number 55. Oh Jesus. Kwathi ngesikhathi Sawula abuke Davide nayohlangabetana nalomfilisti. Wabuta ku-Abneri indvuna yempi yakhe wathi, Abneri, ngumsawabani lo mfana? Abneri wamphendula wathi, kuphila kwakho Nkosi, angimadi. Amen. Ngicela siphindze silalelisise ke bazalwane, ngicela usiphindele sisi. Kwathi ngesikhathi Sawula abuka Davide nakayohlangabetana nalomfilisti. Wabuta ku-Abneri indvuna yempi yakhe wathi, Abneri ngumsawabani lo mfana? Abneri wamphendula wathi, kuphila kwakho Nkosi, angimadi. Lamhla bazalwane kafisha, ngicela sibuke sihloko lesithi ngumsawabani lo mfana. Ngumsawabani lo mfana. Whose son is this boy? Sibuke emuva ke bazalwane la. Sawula inkosi kaIsrayeli, inkosi yokuqala leyabekwa uNkulunkulu. Ema-Israyeli abhekene namafilisti. Impi yamafilisti ingala, Israyeli ungala. Emafilisti ajangaza ngesichwaga ligama lakhe nguGoliath. Umbhalo uthi njalo ekuseni beyisukuma lempi yamafilisti aphume Goliath amemete kulempi yaka-Israyeli. Thumelani munye ngibhekane naye. Uma nginqoba mina sitabati igqilateni. Nangimnqoba nine ndabati igqilatethu. Ekuseni kwakuba njalo ntambama kuba njalo umbhalo uthi for 40 days. Impi yama-Israyeli seyivevetela sonke isikhathi nababhekana nalomfilisti. Indzaba yinye ngumfilisti. Nakubuka kaIsrayeli ngubani longaphuma ayobhekana nale sichwaga for 40 days kude lokhanza angaphuma abhekane naye. Umbhalo uthi kwakunemfana ligama lakhe nguDavide abuke imvu tababo wakhe. Ibhekene lempi ulusile yena. Ngalelinye ilanga baba wakhe athi, mfana wami thatha naku uhamba uyohlola abanakeni. Banaka boDavide labadzala balempini. This boy athathe imphako ashone khona. Njengenjwayelo sichaga siphume ngalelo la. Ukhona yini kuma-Israyeli? Ngicela ukunikhombisa ukuthi anisilutho. Nangabe kukhona lelingiko khiphani umuntu abemunye. Ngalelanga leli sichaga sathi ukuthi sekunalomunye umuntu lo la kulesini. Ngumfana yebo, but sengilomunye umuntu. Umbhalo uthi akuve lokho Davide bese uthi umbani lo mfilisti lo ngakasoki nokusoka langadzelela impi yaNkulunkulu. That's a different language. Seyinkulumo lenye lehlukile kunaleli ejwayelekile ngoba sonke isikhathi nakesho so umfilisti bekushana emadrolo. Onke emadvodza athi lejubako ingakuphi. But this time around athi mfana ngibani lo mfilisti lo ngakasoki nokusoka. Ligama lifike enkosini. Kunemfana lo khuluma lenye language lengakajwayeleki. Athi mfana utawunikwani lona lotawubhekana nalesichwaga akakususe emoyeni uva basho. Nakathi uyalalela uva bakho inkosi ithi lo ngabhekana nalesichwaga nathi tindvodla latawunikwa tona. Athi Davide utawunikwani lo ngabhekana nalesichwaga. Bafike banakabo bathi hayi wena mfana kwende njalo kwakona lapha ufunani. Ekuphileni kwethu bazalwane la Nkosini kukhona lento levukako lengekhathi na ubhekana nesithwaga.
noma ngabe sibuka kasisikhulu singaka khona lo lokuvukako bese bomnaka bathi sekwende njani so ufunani lapha so ungenwe yini bekungakalungi nje kube ngabe ubuyela le timvini uyolusa letimvu athi umfana sengendeni yini lesengiyendile lekabi umbhalo uthi asuke kubo aye kulabanye latabeva bakhuluma lokuthide lokuthinzelana nokuthi utakwendelwani lo tawubhekana nalesichaka ithi inkosi hayi akabuye kimi uthini athi nakavela nje awu emehlo ahlabe phasi enkosini ningendani kodwa ibekunene kanti siyadlala indlala nithini ngulo mfana lo hayi ke nabo ukuthi lese bakakusho asathi thine imfana uthini khuluma hey athi umfana Nkosi beka yini lo mfilisti loya longakasoki nekusoka ukuthi angadzelela impi yaNkulunkulu vumela mina ngibhekane naye athi ke naku umfana wami sengikutshela akusikwethu inkomeni la lapho ukuthi nitawudlala khona kushayana lo babeloya abesiqhwaga kusukela emfanele bakhe he was a warrior from his youth wena angathi ukuthi ngubita ngithini ngithi boy noma ngithi son whose son is this boy athi Davide ngivumele ngibhekane naye inqeko yakho beyilusile kwavuka libhele labamba inye imvu ngalisukela ngalinqoba ngemandla uNkulunkulu anginiketa wona nelibhubezi kanjalo ngalisukela nalo ngalibulala ngemandla lenginiketona uNkulunkulu lo uNkulunkulu lo ngiphephise kuleli bhele nalelibhubezi nguye kanye tawushaya phasi lesichwaga phambi kwami emehlo abona lokunye enkosini tindlebe tiva lokunye inkosi ithi hayi lele ngikuvako thatha mfana wami hamba nakathi uyasuka Davide athi hayi phela vele ngikutshela kona mina ukuthi akusikwethu inkomo utawusuka nje unje buya la thatha nayi inkemba yami thatha nathi timbatho tembi angene Davide kuko asuka hambe abuyele emuva athi Nkosi angikhoni angikwati lokho this has not been tried ngivumele ngihambe ngalele ngikwatiko lele sengikutrayile lele sengikubonile I can't face siqhwaga bese ngisukela tikhalile ngingadadi nasihlala evini sibita lokukhulunywa uNkulunkulu letimpilweni tethu nakuvela timo letithite sisebenzisa naku lesolo sikusebenzisa lokulivi la uNkulunkulu amen umbhalo uthi wathi nakasuka Davide aqonza kulesiqhwaga yathi Nkosi whose son is this boy umfana wabani leli jaleli now ngeke ukusita lapha inkosi ayimboni Davide for the first time inkosi ke yagula kwathiwa nakuhlola kwathiwa no ukhona umfana lokwathi kushaya ligitali ngendlela lehlukile akulandwe yena inkosi itawuphila nemambala walandwa Davide wathi nakadlala umbhalo uthi lokugula kwasuka enkosini so njalo nayigula kulandwe Davide adlala yagcina ithi inkosi no thumelani ligama kuJese nimcele ukuthi lo mfana sothola umusa enkosini ngicela salahlala nami la amen so Davide bekahlala la nenkosi ahlahamba ayekhaya abuye ahlahamba ayekhaya but this particular day ithi inkosi umsa wabani lo mfana
nangibuka inkosi yamathi Jese 2 banakabo bakhona khona lambili sengigijima ngikhumbula embili na Jesu avela akhomba emandla neauthority uNkulunkulu amnikete yona baqala bathi hayi man umsawa balo mfana make wakhe siyamathi babo wakhe siyamathi kunayikhaphetha nebanakabo. Are you getting something bazalwane? Now to uyahlola lo mbhalo akabuti ukuthi udalwa ngibani ngoba uyamathi, he has seen his physical being. Kukhona la sakubona lathi Jese ngiyamathi nebanakabo naba sibaleka nabo. This is different. Lokhu lengikubona kulomfana lo leli gama lelithi father, he's looking for whose son is this boy. Leli gama lelithi babe lisho source, lisho originator, lisho author. There is something lengiyibonako lengifuna umthombo wayo ukuthi uqhamukapi ngoba Jese ngiyamathi nekambenakabo ngiyabathi lokhu kuqhamukapi lokhu lengikubona kulomfana. Ubonane mfanele ubona lendlela yekubuka le attitude lethi who is this Philistine uncircumcised. Bonke labanye nabambuka badikhanza bama grasshopper singalesa Numbers chapter 14. But this boy nakambuka ukhanza that Philistine grasshopper uthi hayi akukho la nkambini akukho la. Where is the source of this? Ngumsawa bani lo mfana? Athi nakabuka David aqonzana naye athi lesibindi, this courage to face this giant, where is it coming from? Athi nakabuka abone lesibindi sekwethemba uNkulunkulu ukuthi lo uNkulunkulu lo ngikhululele nalamhla utangikhulula. Siqhamukapi lesibindi lesi? Where is the source? Whose son is this boy? Revelations chapter 22. Mina Jesu nginithumele ingilosi yami kuthi ita uvakalisa letindzaba emabandleni. Ngisitukulwane nentalo ya Davide. Ngiyinkhanyeti yekusa lecwebetelako. Sisite sisingivesi bandoni. Verse 16. Cela usiphinzeleke. Mina Jesu nginithumele ingilosi yami kuthi ite uvakalisa letindzaba emabandleni. Ngisitukulwane nentalo ya Davide. Ngiyini? Ngisitukulwane nani? Nentalo yabani? Ya Davide. Ya David. Asengifunze ngalesilungu. I, Jesus, have sent my angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and offspring of David, the bright and morning star. I am the root and offspring of David. Asesibuke nayi version nayi NLT. It's yona, I, Jesus, have sent my angel to give you this message for the churches. I am both the source of David and the heir to his throne. I am the source and the heir. I am the root and the offspring. Ngindalelwane ngiphinze ngibe ngesiswati. Ngisitukulwane nentalo ya Davide. Ngisitukulwane nendalelwane. Nangasebenzisa namagama esilungu the root and the offspring. Ngimphande kaDavid. Amen bazalwane. Wow. Wow. Bambak. Uthi Saula, whose son is this boy? Kafishane uthi ngibani babe walomfana? Obvious
Jesus asemkhiphile ngoba uyamadi nebanakabo uyabadi but kwehlukile lo lele ngikubona lapha kwehlukile this giant facing courage angiyathi nika nami libazela uthi ke Jesu nazakhuma kwa Revelations I am the root ngimbande kaDavid wow kusho ukuthi nawubona David usuka emphanzeni there is a root leyenda bese ubona wena lo umbona ngephandle David uqhamuka somewhere where lapha qhamuka khona is the root uthi ke I am the root amen bazalwane kusho ukuthi lo lokufuna ngisawula aba bathu yaqalata kubo bonke nabo bonke bo captain bembe angakutholi kuqhamuka phi lokho uthi Jesu ngimbande kaDavid lo lobona kuDavid kusuka la kimi nangibuka David abhekana nalesiqhwaga kungathi ngumdlali lohleli ngephandle leseva ngathi ngabe makhokho akhe sekasetinyaweni songekhathe efieldini ngoba Jesu uyati ukuthi ngalelinye ilanga limisiwe la ayobhekana khona nesiqhwaga nakabona David abhekana nesiqhwaga ukhumbula ukuthi hayi nami ngimisele ilanga la ngiyobhekana khona nesiqhwaga la ku David we see a shadow of the one who is to pull down this giant sibona sithundisa lona lo giant killer umbhalo uthi athathe David silingi sakhe aqonzane nesiqhwaga siqhwaga ke sasikwadi kulwa ubona lapha embhalweni kuthi impi uyincoba kamoya ungayincobe enyameni wow sengikhumbula Joshua nakayokulwa Moses akhuphuka intaba nisekanye nami bazalwane umbhalo othi wakhuphuka intaba Mose natandla takhe tiphakeme yayincoba yaka Israel natehla tandla yayinqotshwa yaka Israel bagcine babonile ukuthi hayi lembi kahle kahle ila ekulweni kamoya babamba tandla takhe tatha hlale tiphakeme nathi solo tiphakeme tandla taphakama vele umbhalo uthi yanqoba yaka Israel ngoba lembi lobhekene nayo wena enyameni ngeke uyinqobe ngenyama uyinqoba kamoya ingakanqotshwa enyameni amen umfilisti avele nje athi amfana umuntu awucetha ngawe wena lamhla I will show you people lamhla nje I will show you what I will show you people ndakutsabula mfana wami ungakuqale nje utiyenge uphethene ndvukwana la akhanze ukuthi hayi there is a root to this David amen it's the root ku David utaki wena uphethe inkemba kodwa mina ngitakuwe ngeligama laSomandla Jehova lophilako lamhla ngawunqamula inhloko yakho ngiphethe inyonto elizulu tidle kuyo yonke lembi yamaFilisti umbhalo uthi asuke David aqonze kule line lembi athathe silingi sakhe wow sengiyakhumbula esilingini wafakani wafaka litshe umbhalo lothi lo Jesu lo ube litshe amen wow kusho ukuthi lelitshe lasuka layo wena umsebenzi uma lo muntu aqokile letimbatho tempi kusala sikhandla lesincane sekuthi mana khona ekubona but lelitshe leli aligeganga kwencenye laqonza nje ngo amen ngoba kukhona lapho lisuka khona it is coming from the root nalishaya lelitshe normally nakuthi ngicela uwanjani kelekethi angishomoza ushaye ngesiphundu phasi but umbhalo uthi siqhwaga sawa sashanga ebuso phasi nkosiyami kwangathi siyahati ukuthi kuneligama lelimisiwe leliphakanyiswe kwedlulonke amagama kuthi onke amadolo atawukhothama ku tilimiti ivume ukuthi Jesu inkosi whose son is this boy I am the root
ngempande kaDavide. Lo lokubona kuDavide kusuka la kulo muntu lekuthiwa igama lakhe uJesu. Amen. Now nithi ke Davide usithundi nguJesu lotikhomba ukuthi kukhona lendawo kwenda. Umbhalo uthi wathatha Davide wasinaka fika kulesiqhwaga sesishaye phasi wakhanza uthi ude inkembe esandleni. Wajaka kuye kusosona lesiqhwaga wahushula leyaso inkemba. Wajuba lenhloko wayibamba ngesandla. Ngosiyami sengiyagijima ngembili ngikhanza Jesu le athatha sona lesikhali sesitha lathi umbhalo ngekufa wanqoba lobekaphethe kufa lesikhali lesitha besilwa ngaso wathatha sona Jesu wathi kuyaphela ngesitha lamuhla asebenzisa leso sikhali leso. Umbhalo uthi wayithatha lenhloko Davide wangena nayo eJerusalem. Labafunza kobathi kunenthatshana la Jude neJerusalem wafika wayimbela khona wayigciba khona. 2000 years ago kwakunendvodza ligama lakhe uJesu bekahamba khona kulowo mhlaba. Wafika isikhathi sakhe naye athi kuthi kunesiqhwaga labhekene naso. Ngalokuthi yena ukhuluma emavi lathi kude lothatha kuphila kwami. Mina ngakubeka phansi ngiphinze ngikuthathe ngoba kude longetulu kwababe mkhulu kunabo bonke. Amen. Namambala walenga isiphambanweni abhekene nesiqhwaga. Siqhwaga lebesi buse iminyaka. Wonke umuntu athuthumela ngenxa yaso. He hang on that cross. Wahleshula umtimba wakhe yachitheka ingadi. Nakakhala athi kuphelele abesho kona ukuthi ngekufa unqotshiwe lobeka nemandla ekufa ligama lenkosi libonga. Yena lebekade ikhomba ukuthi you are facing a giant, it comes from me. This giant killer is coming from me. That day wabhekana naso siqhwaga lebesijangaza iminyaka. Washaya athe uNkulunkulu indalelwana yemfadi will crush your head. Hallelujah. ECalvary kwendeka njalo. Lona lobekabusa asiqhwaga inhloko yakhe yahlifidwa eCalvary nakalenga Jesu. Amen. Wangena emathunjini emhlaba for 3 days. Umbhalo uthi wanqoba yonke ama principalities nemandla. Wavuka kulesithathu lilanga wabonakala ahamba eJerusalem wageduka emathuna baphuma lebo bakholwa kanye naye ngoba inqobile ingonyama yomndeni kaJuda inqobile impande kaDavide lamhla ithi ngitelela okumine ngoba ngiso sizathu sekuthi indvodana kaNkulunkulu ite kuze ibhubhise imisebenzi yaSathane. As children of flesh and blood, Jesus himself partook of the same, that he through death, he might put to naught he that had the power of death, that is the devil. Hallelujah. Ngicela kumemeta kuwe, ngimemetele lamhla ukuthi kukhona indvodza leyema eCalvary kuyo yona leyo nthaba. Yanqoba sitha semhlaba nekufa wamqedza amandla waphela ngesitha sakho. Ngivumele ngisho ukuthi lesitha sakho was defeated at that Calvary. That giant that was standing was defeated at Calvary when Christ died on that cross. Tindzaba letimnanzi tithi sitha sakho sanqotshwa eCalvary nakafa Jesu eCalvary. Ngifuna kusho bazalwane ukuthi impi yakaIsrayeli bese sinasiphuma lesiqhaga ibaleke. But the times shayika phasi isiqhwaga impi yakaIsrayeli yaqonzana namaFilisti emaFilisti adla phasi. Tishintshile tinto bazalwane besolo kubaleka wena ngoba bekunesitha besijangaza. Lamhla ngicela ukuthi tishintshile tinto sitha sinqotshiwe ngiso lekumele njalo sidle phasi. Amen. Amen. Hallelujah.
Ngivumeleni ke bazalwane ngithi hey sithi ya Jesu ngiyamad vele wakwenda lo lokushoko mane wanyukela ezulwini wahlala ngesekunene sababe kodwa ngicela kusho ukuthi letimdzaba letimnanzi atiphelelanga eCalvary bazalwane taqala eCalvary ngicela kusho ukuthi Jesu bekanganaso sidzingo sekunqoba sitha nguwe nami besinesidingo sekunqotshelwa sitha amen ingakho umbhalo uthi nakafa safa kanye naye nakangcwatshwa sangcwatshwa kanye naye kahle kahle Jesu bekabambe wena nami ngesandla njengoba sonke safa kuAdam sonke saphila kuKristu amen nakafa sifa naye ungcwatshwa singcwatshwa naye uyavuka sivuswa naye uyaphakama siphakama naye uhlala kwesinyane sababe sihlala kanye naye above all principalities and power la uhleli khona wena amen abekwenda ngenxa yakho neyami kunqoba kwakhe kunqoba kwami ligama lenkosi alibonga vuma ngisho ukuthi lo Jesu lo this giant killer lesimbone kuDavide sambone eCalvary uyaphila uphila phakathi kwakho ngaleso sizathu ke bazalwane kuthi Jesu nguye itolo nguye lamhla nguye phakathi akaguquki le giant killer lesibonele i-giant killer lesibone eCalvary i-giant killer iphila phakathi kwakho any giant that comes before you have the root to face that giant amen kunale mphanze kuwe yekubhekana noma ngabe kusiphi isiqwaga lesiphambi kwakho ungabusabaleka ngoba lemphanze ila empilweni yakho ngime eminyango ngiyangqongqotha na uvula ndaweni kanjani I will come in mina naba bengidawuta ngene ngihlale kanye nawe uhleli la khathi kuwe uphila kuwe ligama lenkosi alibonga athi sidelwe kabusha ngelivi laNkulunkulu lelingabhubhi athi Johane ekuqaleni kwakunalivi sidelwe kabusha ngane ngelivi kusho ukuthi lo livi nguyena la satelwe la khathi kithi wonderful that incorruptible word of God athi kanati yini ukuthi imitimba yenu ilithembele laNkulunkulu kusho ukuthi le mitimba yethu ilikhaya kukhona lohlala la khathi kithi athi kufanele ngihambe nani kanizuza ukuthi ngihambe ngoba nangihamba moya waNkulunkulu shall come aphinze athi nangihamba ngaphinze ngibuye kusho ukuthi nakufika moya longcwele kubuya the same reason Christ to dwell inside you ngamoya longcwele phakathi kwakho vuma ngisho ngithi wena kunemandla ekuvusa Jesu labafile laphila phakathi kuwe there is resurrection life and resurrection power inside you for the spirit who raised Jesus from the dead dwells inside you Memetele ukuthi bazalwane i-giant killer ayiqalanga kuDavide the root is the same i-giant killer asiyibone eCalvary kuphela the root is the same i-giant killer iphila phakathi kwakho lamhla kude sichwaka lo tawubhekana naso longanamandla ekusibisa phansi Hallelujah to God. Ungakaye ekhaya sonke siqhaga lo tawubhekana naso ngicela kumemetela lamhla emandla ekusiletha phansi akhathi asephakathi kwakho is living inside you. Ungesabi ungabaleki lebe kusixosha itolo tishintshile tinvo bengibaleka itolo lamhla kushintshile ngoba kuyathi ukuthi Kristu uphila kimi nguye itolo lamhla naphakathi lebe kakwenda itolo utakwenda nalamhla ngoba is living inside me. Bayambuta ukuthi nguwe noma siqhubeke sigathi labanye uthambo batshela ukuthi labangaboni bayabona labangeva bayeva labafile bayavuswa tindzaba letimnanzi tiyashunyayelwa ngicela kusho bazalwane ukuthi lokho kwakusiqalo Jesu uqedzela lo msebenzi ekhathi kuwe nami. Amen. How God anointed Jesus with the Holy Ghost and with power. But ngicela kumemetela lamhla ngithi how God anointed Sandile with the Holy Ghost with power. How God
anointed Musa with the Holy Ghost and with power. Memeta ligama lakho nguve. How God anointed Sibongile ase umemete igama lakho uphinze ngive. Wonderful. Yeah. How God anointed him Tobias with the Holy Ghost and with power. Hallelujah to God, amen. Akaqine kaJesu kuqale ngaJesu, but lo Jesu uyaphila phakathi kwethu. How God anointed my life with the Holy Ghost and with power, who goes about doing good, healing all that are oppressed of the devil. Nakhona any oppression of the devil, ngiyathi there is a root that will deal with that giant. Amen, bazalwane. Wow. I am the root and the offspring. Offspring usho tithelo. Nika inami usozwa fruits. Ngile emphanzeni ngiphinze ngibele etithelweni. Amen. Bamba, tithelo diqhamuka kuphi esihlahleni? Ngiphi ingcenye yesihlahla le khipha tithelo? Ngilamagatsha, angisho. Wow, awukamuva John 15 kuthi uthi 10. Mina ngingumvini, nini ngemagatsha. Hallelujah. From the root right up to the stem, into the branches, into the fruits, it is Christ Jesus. Lo wafa waphinda wavuka. Uphila phakathi kwakho. Lebe kuqosha ngicela wathi lamhla ukuthi kunemandla lavusa Jesu kulabafile laphila phakathi kwakho lamhla. Buyele emuva ubeke etandla kulo logulako umemedele igama lalo Jesu lophilako utawubona lele beka kwenda Jesu aqhubeka kwenda nalamhla. Ligama lenkosi alibonga. Bafunzi baJesu bawelela ngesheya basesikepeni. Suka sivunguvungu bayazama kude. Hayi sigcina bakhumbule. Kunalomnye umuntu lo la esikepeni. Bashone kuJesu bathe inkosi kambe wena awunandzaba sifa nje. Hey, hallelujah to Jesus. Umbhalo uthi wavuka Jesu wathi akube nekuthula elwandle sivunguvunga sithi nya kwathi nya. Yebazalwane ana safa tivunguvungu. Ana ushona lesivunguvungu umzalwana kasade ufuna bhaqephi lamhla ngicela kusho ukuthi hey kuna Jesu empilweni yakho, wake him up. Unemandla ukuthi akuthi nya kuthi nya. Ligama lenkosi alibonga. Hamba mntwana kithi wathi ukuthi kunqoba kwaJesu kunqoba kwakho. His victory is my victory. Hamba wathi ukuthi Jesu lo wavuka ethuneni ngemandla kaNkulunkulu uphila phakathi kimi. This is not a religion ukuthi ayi sizama inkolo. No, impilo ya Kristu lo imphanze aphinze abe intalelwane ya Davide. Uphila phakathi kwakho. Lamhla ke sengiyadi ukuthi ngibani lo sengingene. Ngoba all along besolo sengingela angisho bazalwane kodwa lamhla sesiyadi ukuthi no there is a root kunemphanze lakithi kukhona ke lo sengingene la sadi ukuthi angisanandzawo umhlaba songiphelele ungavubike kugijinyiswa sitha anymore ngoba leso sitha sanqunywa ikhanda eCalvary. Kumele sona sigijime anytime now come ngoba Kristu uphila phakathi kuwo. Amen. Cela sicimende. Jesus. Khadimliswa babe wendiwe mkhulu nalamuhla. Khadimlisa Jesu etimpilweni tethu.
ekuhambeni kwethu konke sibonga lesibinzi sekwadi ukuthi Kristu uphila phakathi kwethu emandla lavusa Jesu ekufeni aphila phakathi kwethu sibonga ukuthi moya waNkulunkulu useti kwethu sili tempele laNkulunkulu lophilayo yenda umsebenzi wakho Nkosi uqethele etimpilweni tethu nangetimpilo tethu sibonga lokuphila lokuthula nenhlokodo lokuthi ngaKristu Jesu lo inkosi lephila phakathi lo wasizuzela kuhlenga kwaphakathi wasipha kunqoba kwaphakathi siyabonga Nkosi khathimliswa wendwe mkhulu ubonakalise Jesu lophilako timpilweni tethu nangetimpilo tethu siyabonga Nkosi ludumo lonke lubuyele kuJesu yena yedwa lo inkosi phakathi amen.